moha adonai inna rohana melo di bagasal nami bulu naik mulak sudah kana kulen narahamin bagasal nami lawan natin ma Tuhan perjolo sumoni nang dia muna saya boleh kami rodo kuseda kalau nasaro pinoparni na tawas muna ima na tututo mula sana sen habis sen tutuwa mula dilokon lasroha tangpas ada di harumuna di pasar majuni na tutunan lasroha alam ko mana dan kula lasro bilananyo ning law yakin terang ala di bujuna isi behalan aku pasonon narana isi behalan kon nabuna leson ham sonau beribai nolol lai kuro atau semua pulau biar nasib pulau siul buku mereka kuberak penuai non kostam di solat terus tanam bolu kuberak itu bodonai anak nasi kami hidup di mana tadi dia mana si koresi saja mana jadi sebelum si koresi mereka pas sama papan mana bolu penuai jangan jangan dong mirip jangan dong mirip rumah bolu mereka bodono anak nama ate lagi naraku ibu kecang mengumur ni abang Malaysia kenganon asal sih dengan nabi sekolah atau masalah jangan dong beda kan bolu aku mirip pribadi melihat ya anak awal kata kasih untuk mana lemak kalau mulai sederhana sahat tuna sekolah kami sekarang mana jadi belum merek di betul kalau beda tu si turun tu mana tu ada di mana nak orang dulu sebelum sih dulu di mana bedoan kalau pulang ke Malaysia tak terasa tu mereka aku mak merek mereka mau masih di sini belum mereka jelasmu tu di mereka kamu nak alung beda di Malaysia jadi di pribadiku dia langsung ni peringatan tanggus alai ini sudah nabi Tuhan sen kami sen baca dan tua mendukung hati nabi dari Tuhan sakit takut pasu-pasu muna kami pinasaan ni Tuhatta marhiti-hiti dengan Tuhan marhiti-hiti gula-gula muna marhiti-hiti hati kami yang siapa keburu muna Tuhan muna sakit menjalu badan nang ketemu di muna tu hari nama itu di bawah nama dari mata di pasar rumah Tuhan di Natal Sunon ima natututo mula kami semua natututo dan berada panirong mengawilaw kami di Buluton di paniran namin ito mo anak iyon nama nabuto kami na panirong Buluton mabaling mula pamerangan namin tinggal dunia pulau kami agak ulau tadi so alay mula tumalungan ka na orang lebih di panilya muna di kami ke natututo wala datang doon masahutang muna masih busok kita di naumurang kurang ada kaimat akan umur dari ngertara kaya gari anak ngojol mana ngadong sempurna ngadong na 100% jala IP hamuna betul kosoni ngadong sempurna ngadong 100% alay nanggo pala 70% kiceng na nasa boy lolos jadi mulahan dukun IP na sa ngadong gula kami na gula kami alay pusdara nami di tuhatta sergia mama dapat pasu-pasu muna siyan na kami na gula siyan gula-gula muna siyan untuk muna semua yang siang atau tadi yang siang burung. Jadi, lalu beberapa teman atau rasa asa sadaro muna selalu pinaparna ang kahau na maruto. Nang kami bisa belajar itu tunggu sadaro nami do beberapa siang istilah nami sakit saat di mana dua poin itu ada. Sila nami betul muna sa pangapuro siang kami selalu asa tutumay na luhurtiyo may nalote sa uri bukul niya hata pasu-pasu na ni jalo muna sa tuwata marhiti hula-hula muna marhiti hula-hula muna lo hata tamiyang siya pamulong muna ape may dia bala muna amig dia hinga muna ang tutungan ni jabo hindi sila ni siya namin ito muna kung hata sa manipin ang umasang namin ito muna muna tumalong na hurang nabi masih maapap may daiyak ka na umurang so hindi man sila namin sawan hata ni Raja na tutua hata kami yang sudah nami dua muna malata may sudah nami alay ito mo tumalawang kalawang kulupin na manapay ulit tum na dikit punya satu perangkat desa nirigas kepak jadi teman-teman itu pun raja isi bunga dah dong hidup ko naman kulang doon ng bunga ng gabidang babae yan ng masali kami do message tersebut hingga dua makanan dari sikop mas pangan darun merudu jadi oke kalau penduduk kami mah senham di desa
bahwa penduduk Indonesia sia-sia mengamau saja ima sia-sia saja. Selani kamu nepari dari Tuhan. Karena dari dia beri tahaduan. Jangan tidak kedua. Aku taruh mena dari masih gomang. Sampai lihat apa dulu. Jadi sama masih gomang. Kalau di mana ada aku sekali ngadu melihat. Aku dulu. Jadi sebagai kita baik perjuru kita mandok molate kita salukna taman kita mandok molate tuduhatta siala lewat kita pasut gugu dami sadon roa nasyatun selagi odong-dos sotik dohonokku bolong ausat diri akas kedibodohamuna ama namang gugungi amang burung sekalian doa kadeleng na doa si mana yang audison hula-hula muna jadi si dohonokku komos amang ido Tuhan muna kinamamuhay satu manipoy ulat taon ubigi akadusnirohado jadi silani akaletku mangidogo mosaw ang kiat martinangi abad karibata kilewang ihamuna hasadon ni roha muro sadaro hamuna ahapina ni hamuna paskina puro uwa hamuna jadi silani kita miyaku kumos mangidogo hamuna muro hupa bereng-bereng memang terharu daw na mereka muna. Jadi sila ni hindi sinunod ko perpulito muna. Unang surari, dos roha muna. Kemudian ni amang boror, asa pembuka muna dos ni roha. Sering kamu komunikasi, ino naman tinuruhod. Molo siyang kian hurang, ulo sangkangan nalaw mga leon ang kabola. Sumunido mo sangkangan ikong masipalanan roha-roha muna di namar tinuruhod. Sumunido di parmogonon asadabok matong sumunido na dua lumak silujuang lumak sonibabuan humas matong kamuna na di pangaratuan lipas matong kamuna na di huta sumuni madahulog ko doha muna like ko ibotok ko sa loob ng amon pangiwag ko kumustudo pangiwag ko usroha muna di mapangiwag ko doha muna sa raja na tuwa-tuwa ng siyan hula-hula jadi sana dito o dito sinunod ko tuwa muna like ko suman hatanin na tuwa-tuwa ma durog ko sipoy na durog matibang gajang ma atong dalat kesebulga asimatong rumani amat kadibata sa dilaw madi mo gajang ni umur jadi sana ni tubang ng bulo balubang ng bulo upaberek-berek ko ng maluta ho silit Tuhan tamadi ho gugu Pilew madi ho kasabaron ni roha jadi si donok ko tuksumot iya be mga luwa-luwa itong kumilekmon asa iparburu-buru ho unang daw roham na puro wala di patulog ko roham pagkatulelekmon kagaling nibe sunod daw rohana jadi tuksumot nibe uti sungon ilok na natutuwa atau haluk kama tungtungun horbo atau hati tungtungun ilok Pagkeng mana borokong sormatua saha na mangiring pahugpo saha to nangat ini marnono sumani sinonok ko tinaguro nang sumani pamang patita beret ko mulo sumanawan dokon uti kodonok ko asa dijuli maho silmo puni maho sipay maon
hitung-hitung amat toko seharumbuan. Jadi selani postur hakku asa doho mau nalaw paduson rohamuna di keluarga besar semua orang. Jadi tungsong onibe sinunok kubere amang pagkita buat tamatong napasauton akapas pasuna. Sungsong ni manurang kong terakhir tu amang bubur amang bubur dan ke tuwa dan narik tutup di nama odok sodik sinunok ko jala odok do kisahku jala odok do kenang-kenangan tuong burung na terakhir roda tujawon la paturehon isok. Jadi selani huwag ikaw pada sati manginuhitin do iba na tuwaw alay huwag ko do pada sati sedia ma niraham law manginuhibig siya naw dokum ma nasa tulak buwag po napasina ko lenok kudo ni kudo amang buro nung turungan ko pada sati imaharo pagkada tiyaw alay pag-iluwak ko say marsahala ma tugini amang buro tong sa na daw ma aka sa nga karoon na asa ilo inagawa asa ibatikong mahujong itong bumitawian kiri beto kang mga laka kiri kasibahan mo kabutap pa sa motan jadi itong mudik kaya takiyak kanay ko gumustong terakhir amat dukot asa sa garaw na impunian ni natuwa amang burwag jadi sunima sinulog ko hatapak ko itong mga namin sa radya na tuwa ito amang burwag salamat jalan manibaw sahak maho yapon ni amat ka na martuwa diwata surang maho diyanganan mo parsatokyan ni salamat ika ma dinami sa loob na nagsumaniya kapaparan utaram mo. Jadi itong sumanipe sinuron namin o din sa liya buat tama atong napasultan ang kapasumasuna sumanima sa kata siap kami raja na tutua mardong amaw natin ma gabi niya lang oras.